Ndi madekwana vakhadziwa vathetshelesa Belran News Channel na mafhungo ane vakhwadiselwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Ri khou thoma mafhungo ashu nga u sedza ḽine ḽa ri mbanzhe ndi tshimela tsha ndeme shangoni. Kha ḓivhazwakale mbanzhe yo vha tombo ḽa mutheo ḽa vhubvo ha vhathu i tshi khou fha mapfura a mbeu na zwiḽiwa lwa miṅwaha ine ya fhira zwigidi zwa 10. Vhasedzulusi u bva Salk Institute for Biological Studies vho sika mapa wa dzijini wa maimo a nṱha na wo ṱanḓavhuwaho wa mbanzhe. Vhasedzulusi vho sengulusa sethe dzo fhelelaho dza dzijini dza mbanzhe dzo fhambanaho dza ḓana fuṱaheraru. Tsedzuluso yo gandiswa kha dzhenala ya Nature. Vhasedzulusi u bva Yunivesithi ya St Andrews na vhaṅwe ngavho vho sika database ya zwitshileo lwanzheni na shangoni. Database iyo i vhidzwaho Biotime 2.0 ina data ya fhethu hu fhiraho zwigidi zwa maḓana maṱanu fuṱhanu ḽifhasini. Vhasedzulusi vha ri database i khou ṋea nḓivho i sathu vhuya ya vha hone malugana na tshanduko ya zwitshilaho kha miṅwaha ya ḓana fuṱhanu yo fhelaho. Ṱhalutshedzo ya database yo gandiswa kha dzhenala ya Global Ecology and Biogeography. Vha si hangwe u bvela phanḓa na u ri tevhelela kha zwileludzi zwo yaho nga u fhambana zwa vhudavhidzani ndi Spotify, Twitter, TikTok na fhaḽa kha YouTube kana u ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Awanga ne zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belran Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wo anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belranbrands.co.za. Belran Brands ndi vhahadzimisi vha masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.